only safe, dia pun memang sesuai untuk sesiapa yang baru nak berkecimpung menggunakan mouthwash pun that way lah. And then the good thing is that budak-budak pun sometimes they tend to try to use mouthwash. And then this one I recommend sebab memang it's safe, and then produk ni pun memang dia very mild. And tapi one thing, the good thing is that is memang berangin. So memang super refresh bila pakai selepas pakai mouthwash ni lah. And then kita ada berus gigi juga. Berus gigi kita ada soft and medium soft. And this one, sekejap I tunjuk Okay, this one is soft. I bawa soft je. Ada ni. So our soft and medium soft. Okay, wait. Sekejap. You guys confirm akan tanya, kenapa tak ada hard juga ataupun yang jenis keras? Okay, kita ni memang selalu collaborate dengan dentist. So dentist memang recommend do not have keras. Sebab apa? Dia